来乡亲啊，继续来看这场有史以来上届大场的环太平洋的军事演习，即摆当伫美国的夏威夷咧举办。南韩是派出着2架飞弹的驱逐舰，其中1架参加环太平洋军演，已经参加几落届了，有远洋作战的能力。那另外1架是来配备着新盾战斗系统，是韩国这规模上大、上届先进的驱逐舰。驱逐舰挂韩国国旗，这是韩国海军派出参加环太平洋军演的中武公李顺成号。这毋是头一届参加环太军演，伊有远洋作战的能力，毋但有配大炮，阁有直的发射系统甲防空系统，阁会当甲敌军的水面军舰、舰舰来交手，嘛有鱼雷的发射，讲反舰导弹、军定的武器系统，防空反舰、反舰拢无问题。过去嘛有实战的经验，捌伫咧2010年对抗索马利亚的海贼。另外1架韩国新盾立功李2号是韩国海军世宗大王级的驱逐舰，配有新盾的战斗系统，会当载120多粒的导弹甲反舰的鱼雷。船顶嘛有直的发射系统，玄武3型的旋翼飞弹，火力真强，会当载300个军员。毋但安尼，嘛有雷达的侦搜能力，会当一届侦搜1000个飞行器目标，阁会当同时攻击20架。韩国海军是派出规模上大、上先进的驱逐舰来参与演习。한국에서 출항하기 전부터 림팩 훈련을 위해서 많은 것들을 준비해 왔고 그런 것들을 이제 하와이 오기까지 싱가포르 등 다국 간의 MNGS 훈련을 통해서 좀 더 발전시켜 왔습니다. 그리고 이번 림팩 하버 페이지 기간에도 다른 나라들과 적극적으로 소통해서 이번에 림팩 기간 동안 초기의 성과를 이룰 수 있도록 하겠습니다. 韩国海军按算停20天的时间，环太军演互相交流演习，强化合作的关系。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。